ħabbru l-artisti għat-tielet edizzjoni tal-Malta Biennale 2026 li ġibet interess qawwi b'aktar minn 3200 sottomissjoni minn 122 pajjiż. Għal din l-edizzjoni intażlu 47 proġett fosthom 8 ta' Maltin li se jkunu parti mill-eżibizzjoni li se tittella bejn Marzu u Mejju tas-sena d-dieħla f'siti ta' Heritage Malta. Il-Ministru għall-Kultura u Imbonniċi qal li din l-edizzjoni se tibni fuq is-sisin sodi tal-ewwel waħda. Qal li dan huwa eżempju tal-impenn tal-Gvern lejn l-arti kontemporanja u s-sapport lill-artisti Maltin. Dan huwa dak li rridu minn pajjiżna, li pajjiżna jkun il-post ta' dialogu fejn għal darb'oħra nirriflettu fuq l-affarijiet l-iktar importanti li qed jgħix il-bniedem fid-dinja tal-lum. Ukoll hija opportunità għat-turisti jżuruna biex igawdi minn esperjenza unika. Il-President tal-Malta Biennale u Chairperson ta' Heritage Malta, Mario Kotajjar, qal li għall-ewwel darba dan l-avveniment se jinkludi 15 il-satellite event imtella minn terzi. Satellite events huma attivitajiet li jkunu magħmulin minn terzi, ġifieri la minn Heritage Malta u laqqas huma parti mill-Biennale, però jkunu qed isiru apposta fl-okkażjoni tal-Biennale. Id-direttur artistiku Rosa Martinez spjegat li l-Biennale se joffri pjattaforma b'saħħitha għall-artisti Maltin bi proġetti li ħadu l-ispirazzjoni tagħhom mis-siti infushom, mill-Inkwiżizzjoni sal-Kosmoloġija u l-istorja marittima. Creating meaningful dialogues between the historical heritage of the islands and create proposals that are meaningful not only for the local Maltese people, but also for the international visitors. Il-Malta Biennale 2026 se jsir bejn il-11 ta' Marzu u d-29 ta' Mejju tal-2026 fil-Belt Valletta, il-Birgu, ix-Xara u ċ-Ċittadella. Il-festival qed jittella minn Heritage Malta bi sħubija mal-Kunsill Malti għall-Arti u Visit Malta.